Dođite ovdje sada. Prvi video pred polazak, pred katastrofu. Pred katastrofu, da. Hoćeš da ugasiš, maš tamo ga ono jedno bezobrazno. Prvi kruz, prvi porodični kruz, evo Viking Line lepo piše pozadi, plakata gore, nadam se da se vidi. Evo tu je mrzovoljna žena, tu je dobar mlad muškarac, tu je Petra Govancija, drži bre, gdje je moj mali? Mali, Mališić, gdje je moj Mališić? Alo, inkognito. Ono od gore uradim, da li uradim ono od gore duša? Mislim se noći da ugasiš. Ajmo. Idemo. Dobro, ajde. Idemo. Sa kruz iz Stokholma za Turku. U cenu je uključen. Za 2 noćenja na brodu imamo za sve nas, dvoje odraslih, dvoje djece, 1 bafe i 2 seta narukvica za sokove. To je to. Što imate da izjavite za ovo iskustvo Viking Warrior do sada? Stavke su tu. Tu je i red. Petra, katovanje. Boarding, molim, ko je rekao boarding? Jel boarding krenuo? I da li je boarding krenuo? Da li je boarding krenuo? Ne? Ne još. Volite Lanu Del Rey? Ne, 25 minuta ćemo staviti ovdje. Boarding. Malo je gužva. Što ste imali drugi? Volim me dok Ovako. nek se vidi da ima mnogo Ovo je bere se. Ovako pleti. Volim me dok nikome ne. Ne znam. Ajmo ovuda pa ćemo da vidimo. Evo sad kreće, evo je soba 5273. Ajde, tvoj, malo vrati. Ajde otvori Bojana. Ajde otvori Bojana. Kuda? Bojana, A u kome provaljivanje? možeš da ideš na kurs za otvaranje vrata. Ne. Svajpuj samo. Sad gurniš. A promaja, brate. Ali ti mi svetlo, bre. Da, otvaramo tamo. Bojana. Kakva robovska kabina, brate, mili. I koliko je mala, brate. A ti si birao je. Ja birao. Pa ti si birao. Can we go eat something? Bum. Brate, ovaj već traži da jede, bre. Bro, I want to see the buffet. Gde more, bre? I'm sleeping. Gde more? Zašto se more ne vidi kroz ovo, bre? Bro, već je kupatilo od sobe. Bojana je previše dosta da bi ti dala da spavaš. Ajde, da vidimo. Bedrevil. Pedrevil, bo. Čekaj. Mam Bedrevil this one. Pazi ti ne padne na glavu, bro. Someone help me Bedrevil. Stari tata, bre. Bedrevil. Yeah, I sleep up there. You! No. No way. Neće ti Bojana dati. Previše je dosta da bi ti dala. Rekla sam. Može ako te zakačimo sa ovim. Okej. Ali vidi, Bojana ima ovaj... Da li misliš da će ovo ikoga, brate, sprečiti da... Pa ne, ali baš... How the fuck? Ali znaš šta, kad se izvuče i ovaj drugi, nema tu mesta. Jeste, bit ćemo zajedno. Bit ćemo svi zajedno. Ovako izgleda WC. Pišo, ja sam teo da piškim. I already showered. Možeš da se istuširaš opet kad se budemo vraćali. Brate, mali je i čak i WC je mali. But it's so cool. It's so cool. Gotta catch them. Ima i voda. Wow, ima čaša. Gledajte ovu ribu zvanu Vanda. Gledajte ovu ribu zvanu Vanda ovdje, brate. Izbaciti još napad. Još nema nikoga, niko još nije ušao, brate. Jesi vidio ovo neko? Nalazimo se na open decku. Još nismo isplovili iz Stokholma, ali uskoro. Za sada ljudi se raspoređuju po kabinama. Tek je 7:30, idemo na kafe i posle ćemo. Welcome to my new house.
Slušajte, Lana Del Rey. Kako je ova voda dospela ovdje? Koja je voda? Ne vidimo. Da ima i moktajl. Sve su moktajl. Vidi, tamo je neko zezanje. Ti možeš da uzmeš, Evo, dobijate sada narukvicu, vidiš valjda, brate. Sad ćete da dobijete narukvicu ovdje u baru. Da se vidi raskoš. Buffet mi je bez veze da snimam, ali možda ću i to da odem da snimam. A evo. Nije loše, brate. Evo nas i kod buffeta za piva. Buffet za piva. Ženo, natoči neko dobro. ne znam, brate, šta je. Ova dva su ista, brate. Daj to. Daj taj lapin, brate. Ovdje sajde. Sa face za vina, face za piva. Evo i ovdje isto, brate. Da vidimo šta se nudi. Ovo su. I ova, obični sokoj. Gdje su kolači? Gdje su kolači, Bojano, gdje su kolači? Dosta je bilo, brate, jedemo tu. Najgore smo, ceo buffet smo odrali. Znači, i dalje smo na buffetu i evo je. Ste čuli to kako se smeje? Ušao mi da ulovim kako se smeje sestra, evo, čujte malo. Da li će opet da se nasmeje, brate? Da li će opet da se nasmeje? Ajde opet. Pokušavam sestru da ulovim kako se smeje, brate. Evo sad će moj sin će sada se kocka. Because I'm actually I won a 1.5 million. Platili smo mu da se kocka i sad kreće. Paf varijant. Ajde, kockaj se. Izaberi, ajde. Izaberi nešto, brate. Na? Which one is where you spin? Where do you spin? Sve spinuju, bro. Izaberi koju želiš. Ajde. Tako je. Da vidimo. I? What do I do? Ajde, izaberi neko. Samo ovo je start, možeš. Ajde. Ali ono tamo je veće, brate. Evo malo zabave. Čovjek za pijanom. Moja djeca su stoked, apsolutno stoked. Jako sam razočarana. Divorce me from the car. Molim vas, pustite Lanu Del Rey. This guy is addicted to gambling. My man is a Batman and... Once again. Ja sam jedina prava pevaljka ovdje, ljudi, samo da se zna. Petra Stevanović. Jo, brate, divorce me from the car. Samo neka uđe u zapisnik, ovo nadam se da se čuje. Dakle, ovo je prvi put da sam ja na kruzu kao gost, da nisam rob. Pošto sam do sad bio rob samo, brate, na kruzu i to 6 mjeseci, rafli, možda manje. Da, evo, prvi put gospodin na kruzu. To. Da vidimo šta to imate. Mene! Ja kao Evo vaš... te, zašto se ne vidi? Ja kao vaš reporter, molim vas, pokažite moju reakciju. Wow, evo osvjetljenje. Hvala gospodine, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Reklame. Reklame. Idemo. Igranje igrica na brodu. Ujebem mi ti seme i pleme mali. Ajde. Evo i tu su i druge arkade. Bravo. Bravo, moj sin, Vaja. Moj sin Vaja, glavni za igrice. Kako neće? Evo, moraš da naučiš, sine.
to sranje, zato što je to malo, brate. Kakva gluperda, brate. Uzimaš ove neke velike, jer to lako ispada. Teraj ga tamo negde kod onih velikih. Idemo u unicorn. Možda možeš ništa se nećeš ništa. Sram te bilo životinja. Mislim da može još jedno, a? A ja. A tako te ljudi pusti te žele. Ja sam te idem random. Ne, viš ništa. Pa, baš glupo, brate. O, brate, ko te to? Jel ti gledaš gde spuštaš to, brate? Odsustvo smisla, nepovezanost u igri, to su ti promašaji. Moj sin, Vaja. Moj sin, Vaja. Idemo malo zabave za staru gardu. A? Ovo je za boomere, za boomer things. Mamica naša pije koktel, pinjakoladu. Mamica naša voljena. Evo stiže i za taticu. O, whisky sour stiže, tek u najavi. Nije uspela da napuni. Evo za tatu whisky sour. Ajmo, let's go. Koliko je trebalo da napravi koktel, brate. Šta je bilo? Bro, ne jedi više slatko, jebate. Jo, dobro. Joj, brate, kako je dobar ovaj lift. Pijan je gotov. Bacaj me pijane. Loser. I bet you're the oddball in your family. Kako se zove? What? Asi je porodič. Aj samo izađi. Bukvalno, ovo ste polazno, ne? A jebote, Vanja slama, brate. Evo, napolju smo, ne znam šta se vidi, ali... Dosta je haotično. Deca neka prave sranje. Stajanje u 6. Super Vanja, ti Petra, brate, evo. Prilazimo u Finskoj. I dalje dosta leda. Malo, brati, malo. Bili su već danas bude. Ovi zlikovci iz... Šta ti ja znam čega, brate. Ovi koji čiste. Cabin stewardi. Cabin crew. O, dočekao nas je oštar finski vazduh. Deca su, brate, mragudi od ujutru, ali... Naracija je tu. Stižemo u Turku uskoro, sante leda su dosta aktivne i dalje. Formacija je ozbiljna. Kako se osjećate povodom izlaženja s broda, Petra? Biću njega i mene. A? Znači idemo u potragu da vidimo da li su Finci i zašto su najsrećniji narod na svetu. Evo čekamo Sale da se otvori kod Saleta, ispred Saleta. Za par minuta se Sale otvara da uzmemo neku vodu. Izašli smo s broda. I možda neko će dobiti neki croissant ovdje. Ove mrtvi ljudi. Mrtvi ljudi na klupama, ulja na platnu. Za sada Turku deluje kao da ne vređamo neke naše gradove, ali ne deluje impresivno, ali dobro, tek smo izašli sa ovog broda i van centra smo. Reportaže iz finske radnje. U Finskoj imate ove... Čutite malo reportaža o jafama. Beži mi Petra s očiju. Znači, u Finskoj imaju razne jafe. Evo, jafa sa limunom, jafa sa Jim Beamom
Jafa sa nekim mentolom i naša klasična jafa. Obična, naranđa, brate. Evo i sa jagodom, brate. Evo i sa kolom, brate. Evo ovdje pijaca neke ribe. Imamo raznih riba ovdje. Losos i ostalo. Wow. Evo 100 grama dimljenog lososa. Tamo, brate, njihov. Hoćemo da izvedemo to na brzinu. A evo još ima ovdje ribe. Evo ovdje losos. I ovdje dimljeni losos. Je ovo neki trg njihov? Nalazimo se na njihovom nekom trgu ovdje. Uzeli smo ribu. Šta radiš, bre? Hoćeš sada ti šutiram, budalu? Ja da reportiram, više pusti staršu. Ajde, brate, vidiš. Nema ništa ni ovdje. Ovdje je malo kao neka pijaca, vamo tamo neki trg ravan. Tamo brdo, vamo brdo. No. Dole. Dobar dan, nalazimo se ispred Top Manja Burgera. Odličan grad. Malo sranje. Malo pauzu i doručak. Koji inače ne upražnjava. Ovo je moja Petra. Evo Petra će da snima. Ajde. Sad ćemo da probamo malo lososa koji se liči. Ne. Ajde, to ne krenu. Losos je izuzetan. Ovdje vidite čoveka kako jede lososa. Ovdje vidite čoveka Sa kako jede pijace je ovaj vrhunski losos. Peš i dve životinje. Ne znam zašto. Ali je mutna voda. Najlepše sigurno nije. Bro, pa oni imaju reku jebote. Nisam vidjela reku, ne sam. Ja reku zbog. A šta snimaš? Sad ću da istečem, ne volim duge Ko voli duge klipove? Can I? Ne. Spomenik neznanom junaku. A sad muzej katedrala. Sa druge strane. Cathedral. The cathedral. Jesu to rekli? Da. Dobro, neće ni znati. Ovo je ispravno snima. Ne da ga se snima, ali snima. Ogromna je crkva, brate, ogromna katedrala. I evo slika je za dušu. Naravno. Lepo. Nema mnogo toga. Se vidi unutra, nije oslikano, ali lepo.
na mrtvog Isusa. Živog ne pravim. Komentari. Stvarno neumesni. Ja ne znam da si vidio ovdje plakata. 1500 godine. Coffin of this figure is missing. Evo. Sad i kao izlazimo neka mala bina. Ovo je Cetinska. Cetinska iz Turkua, brat. Što si hejter, brate? Jo, mali detour, bro, mali detour, brate. Cool je, bro, stvarno, jebate. Vidi kako je izolovano, brate. Znači, ne može da se priđe ovome uopšte, brate. Sa ulice. Ajde još malo. Vi koji niste u formi, debeli ljudi. Imaš ovi. Šta smo rekli, Bojana, Turku je ravan. Ali ne baš. U potrazi zašto su Finci najsrećniji narod. Vidjet ćete u prilogu. What's that, brother? Nema šanse da to uspete, brate. Brother, Ne znam šta mi mogu da vam ne znam šta mi mogu da vam kažem u ovom gradu, brate. Zaista me ne impresionira. Samo nemoj mnogo da vrtiš, onda će biti bolje. Ej, Čekaj sad, stani. vidim. Si gladna? Okreni malo. Ovo je najbolja, najbolja. Hot dog! Nemaš više šta da obilaziš. A možemo da... Evo i neke hipsterske palačinke ovde došli, a ostalih stvari imamo i neke slatkiše i ostalo. Naravno da ne on. Ništa Red Velvet. Vidim da piše Red Velvet. Evo, alkoholizam dominantan ovde u Finskoj, ovde bačene limenke, ovde je sinoć bila orgijanje neko, brate. Haos. Ja financirala piva, jel? Ej, ne lupetaj budalo. Kupite Coca-Cola. Ne je nešto zaista specijalno. Art muzej. Gdje on papaya? Art museum. Lobunja. Vidimo Petrovo izgorelo drvo kao. Preblizu si. Dobro, probaj opet. Gde ste gomile rogova? Evo nekih ovde visokih, velikih insekata i ostalih sranja. Opa. Zašto idu levom stranom, jako me nerviraju.
nastavljamo istraživanje zašto su građani Finske najsrećniji ljudi. Srećni ljudi. Znači, tehnički da se serija Srećni ljudi snimala u Finskoj bilo bi normalni ljudi, zar ne? Bili bi depresivni ljudi. Ne. Finci su srećni ljudi, a mi imamo seriju Srećni ljudi. Znači, ovdje bi bili srećni ljudi normalni. Odradio ga dedica. Dedica ga odradio muški, da. Ovo je stručno mišljenje u muzikici, da. O, sloboda, zaslužena sloboda, sloboda, sloboda života. Gledajte ove ptice gore, bre. Evo, tu je katedrala. I mi čiliramo. Sada utisci o Turku, dosta tanak, neki prosječan kao srpski grad, ne znam, ništa nema specijalno u njemu. Vidi ovo budala će ti ispadne. Ej, ti da ideš na kurs iz ljuljanja na ljuljašci, brate. Dakle, Turku ništa, 0 bodova. Idemo da jedemo burgere ili u Subotici, to je Little Saturday, neki restoran. Imaju neke stejkove, imaju neka jaja, imaju neke pancakese, ostalo sranja, palačinke i to, razumete. I možda burgere, druga priča. Anja ne pojede, ja ću ne pojede. Nervoza je krenula da kikinuje porodici Stevanović. Kicking the door. Da vidimo šta će da mamice da uzme. Pomfrit mi dobar. Morali su burgeri da padnu ipak. Burgeri, žali Bože. Skupo i malo, brate. Ali da vidimo kakvi su, brate. Katedrala ne radi, kažu na internetu. Ne možemo da je posjetiti. Evo ga, sad ćemo da zaključimo da je ovo neki hotel koji je bivša crkva. Vidite, bre, gore krst stoji, možda čak i pravoslavna, brate. A? Šta vi mislite, publika? Ja iskreno mislim da treba da ugasiš fucking kameru pre nego što ti ja izbijem iz ruke. Šalim se, ja te volim mnogo. Kao fin tap room, brate. Gledajte ovo. 4. Znači, testiranje piva u pivari Kokolo. Kokola. Kokola. Vidimo. Black currant sour. Kao neki. Moraš malo da me snimiš iz nadenja da se i ovo vidi. Ibizla, valjda. Ibizla. Smoothie sour. Dobar. Ne vodi dušana više nigde. Nije loš uopšte. Taman. Sa kamerom. Daje sa... Kiseljak pravi. Nema šta. Hoćeš da probaš moja IPA? Mogu. Moja IPA. Miris, dobar. I ovako. Počet će me na hoptu pogledati. Jel? Malo, da. Mama se slaže. Mamica naša voljena sunce. I sad pritisnu ovo. Evo ih ovdje fermentori. Evo ovdje su fermentori. Evo kegovi. Mali fermentor, ima pozadi, vidi se tamo ovo zatuvanje. Vaja giga chat, brate. Slušajte dobro, shvatili smo koji je recept za šta smo rekli? Zašto su Finci najsrećniji narod? Evo ga! Evidence! Zašto su Finci?
Samo protumačite u šifru 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, shvatit ćete zašto su Finci najsrećniji narod. Naravno. Over. Nemoj. Ne bi mogao da svimujem, deluje jako štrokavo, ljudi, ovo pored, ovaj kej jeste cool, nije loše, ali molim vas, neka uđu u zapisnik, samo da je ova voda jako štrokava. Ali deluje da se kupaju negde, jer ima onih pojasa za spasavanje. Ali stvarno, kakav je ovo kej sa ovim mega mašinama tu u gradilištima i sranjima, brate. Kad ćemo doći u našu kabinu? Kad ćemo doći u Srbiju? Dino Trucks, a? Eno, 3 Dino Trucksa, brate. I brod, brate. Nema, brate, kuću u Srbiji. Priča i ovako praktično na delić sekunde da zakorači na ono pokretno, mali, brate, prolazi ovamo gde nema. Pa nije ga slušao, brate. Skravio, brate. Ja se onako okreće u šoku, razumeš, kao šta radi? A ovaj stariji sin ovako ga uzima ovog malog. Ovo je nova kabina, užas. Užas. Čekaj, zakačio sam se, brate. Užas. Klaustofobija. Nemam ovde, nemam prozor, šta god, brate. Nešto smrdi, brate, kao da je neko povraćao. Ne smrdi. Ja ništa ne osjećam, tripaš. Kontala sam zašto. Sine, a možeš? A ja sam uporno... Nije znala mamica naša voljena, nije znala. Kakav je WC u novoj kabini da vidimo? Isto sranje, drugo pakovanje. Exactly. Ovo video, boys! Znači... Povratak u Stockholm. U 8 stepeni sunčanih iz Kurkua, koji je juče imao možda 8, 9, 6, 7. Danas 14 Stockholm. Preko puta možete vidjeti Lidingö. I tu gdje smo počeli naš put završavamo, izašli smo iz dole, vratili smo se, stigli smo, evo, idemo, over. Dakle, da rezimiramo naše utiske u Turku, to je znači odlazak je bio 29. marta 2024. Uglavnom troškovi su se svodili na restorane i jela i recimo koštalo je sve prva noć u kabini sa prozorom 170 €, dečji voucheri za sokove 17 €, buffet za 4 osobe u dolasku 102 €, kabina bez prozora 80 i neki troškovi u samom gradu oko 4860 €. I to je to. Troškovi na brodu i u gradu.